Kılmışker bari bir gezinde kılmışını alış gerek. Anı biledik şu anda. Kudayga şükür biledik. Siz ekile meseleye cevap verseniz. Doğru. Başka prokuror qatarında Beknazarov'un karmalgаны Kırgız Respublikasının mıyzanдарына dal келеби жоқ mu? Bu bir. Екіншісі, кейін қандай шараны қолданайын деген пікіріңіз бар. Қалғанын екіншісі не dediniz? Мындан кейін бүгінгі күннен кейін қандай шара қолданайын деген пікіріңіз бар. Ушул. Сен адамдын өмүрү кандай кымбат экенин билебиз. Прокурорлор үчүн адамдын өмүрү канчалык кымбатта турганын. Эмне кыласалар окутуп бизге? Билебиз, баасы бар. Кишинин жанагы өзүнүн көз карашына жараша баасы болот ар бир кишиде. Масаликтин кадыры баасы 5000, Каракуловдук 200 000. Билебиз алар. Sizdeki nöl. Özleri sunuşların fikirlerini aytalı dep atsa deputatlar otursanız rahmat. Çok sağlık olsun.